Mathaya bung som sang khata tanga chang li a kan mu zirtir som pahni te tangin pariat te chansin kan zir to a voin chu kan mawak pali te chansin hi zo ram kan tumanga chung te chu zakopa alfaya fapa te thatdaya te simona kanana mi zilot anti le juda iskariota te anni masaberin zakopa alfaya fapa he an soila zakopa pahni anama wangin ngai pol anni lo nan zebedaya fapa zakopa kha zakopa lian zok antia alfaya fapa tuna kanzir lai me kami hi zakopa te zok tin an soi thina an pumro len le tet lam emo upat zok le no pan zok wang po ni in alang lawa an chanchin lar zok le lar lo zok wang ni berin alangani zakopa alfaya fapa hi mathaya nen khan unau anni ve thomaya alfaya fapa ve ve annia zirtir zinga hian unau anom nual ti na ni chu anu ming hi then kha chuan mari ani anti zakopa te unau po hi petera te khuwa kaperna umami tho annia engtika tangche in nge isuanen anin riat kan khelawa ama hi judanam hum hal tu pol zilot anti zinga mi ni ve tho in mi then khatin an soya chutiani chuan a unau pa mathaya nen chuan anin ang om lo hle maya an sang hlau tina ani mathaya chu rom tana chia khon tu ania zakopa chu rom pai thak tum tu pol ani don tina ani sia Pentecost nu a zakopa hi Jerusalema a omzui vezel near riat ania Jerusalem atang hian khovel ramdanga sansin tharhil emoa akal chua thu riat na a om chi lawa mase surian ko ran hian an ko ran hi apostol te hun lai atanga din ni inan soya adin tule an bisop masaber po zakopa hi ni in an seive tlatani judaten athu sei an du lo wangin edi samnga palivela khan lungin an deng hlum nia soyani a aruang po Jerusalema phum ani antia mission khatero chuan ai guptarama amar tarni in an seive thlat boka aru rote chu Jerusalem atangin Constantinople a phum turin la kania ma se chumi nu chuan Constantinople atang hianin apostol thiang lim te biak in a phum turin Roma lak ani ti hi an saidan pakhat chu ani thatdaya voina kan zer tur pahni na chu thatdaya ania mathaya chuan lebaya thatdaya anti ti na ziaka marka chuan thatdaya atia heng chanchin thabuni mathaya le marka te hian juda hi an soilang ve juda ti ming hian an soilang ve lawa zohana chuan isua an zui sunga azir tir puite thil soi pahni khatal a soi suak ve zelani kan ti kha ani hi chuan thatdaya tilovin juda ati ve tlat thunga athu soi po bungsom pali chang som ni le pahnia khan kan hmuwa tin juda iskariot alo zok chuan a hnena lalpa keini hnena in laranga khovel hnena in lar silo tur chu enga tinge atia ti in zohana hi san min khil ani lukazia ka po thatdaya ti hi alang lawa tirko ta thil ti po hi lukazia bok ani awangin thatdaya ti alang lawa zakopa fapa juda ti in alang ve thunga amalama kan sei to angin juda te hian ming pani pathum an nei nual maya chuwang chu ani theya ani dan chia mu chu ero ahar sa hle to mai Pentecost nuwa Jerusalem chua san masaber nia riatania Armenia ram lama akala engama chen Bartholomew nen po rongan boldun ni in riatania thomanen po rei lo deu chu an thok dunin an sei bokani Syria rama te Arabia rama te le Mesopotamia ram lama te thleng po in ronga bola chung nuwa chuan edi somruka khan adak khua Persia rama martar thi ni in soyani Simona zilot ate he mathaya le marka chuan an chanchin thabua Simona kanana mi antia
mathaya bung som chang li marka bung thum chang som pariata hei hi agrik tonga le lin sual de hlek nia rin ania kana na mi ti lam hi atum ni in alang lo ante agrik tong lama mi khan chansin tha lukaziak le tirko te thil ti buwa chuan zilota anwa ti le zilot polami ti in zi ania hemi zilot ti an soina agrik in tonga an soina akha la sualin kana na mi ti in anda mai ni in soyani simona chanchin hi bible a mu turat lem hle maya thina tala li suwa athole nu a azertir te na khan zohana khan tuina baptist thina nima selani reilo te an tharau thiang min baptisma in changang atia tilko ta thil ti bung kha changa kan hu ang khan hemi zo zertir ten zona an zota lalpa tuna emni israel te hnen arami pekle don ti kha an zo na chu ania khami zo tu tak kha tunge ni soin isu ani chi alo na ma se ani na awang hianin zilot polami ram mangai em judate ram ding suak le tura be sei le lo chumiata na thei top lo suwa ani awang khan ani hi ani ange ti hi an pu dan ania ma se chu ani ngei ti fin fiana om lawa ama zilot mi alo ni boka wangin in me an thriata wanga an ti ani zo kani hemi trum hi han ti da ila zirtir te hianin zo nan zo tlem hle maya isu thla na tanga ni thum lai hnu lo thole si chu thil dang te po zo om takani te lul nen an zot lawa hemi chau hi an zo ania amak le ni chuan sei to ang khan zilot polami ania ramtana thnem ngai ten an ma ni op tu rom pai thla zuna ramzalen nei be sei tat tu ani wangin emi thu hi azot ni in an ringa ani sei to ang khan ani nge ni ti na ani lawa ani na nen in me wanga an me bel ani kan ti to kha simonan iswa van lon nuwa sanchin tha ril tura jerusalem aswa san hun chi riat anilawa britain te surya rama te le aigupta le mesopotamia rama te akal in chung lairam te chu sanchin tha rilina fang nia riat ro chu ania thatdaya juda anti ve bok nen po in mu in rongan bol dun nia sei ania chuan edi somruka parsia rama pathian thu an rilna an martar dun ta nia soyani saidan pakhata chuan thatdaya nen phum dun an nia an ru po thiar ran lei theilavin anin pol veka ani angin roma St. Peter's Cathedral a von thattura lak ania chuta chuan da khom mai ani antiani ole Judas Iscariota hi kirio khua ami ania chuwanga Iscariota ti po ania akholo suana ming choin an ko ti na ni chu keriot khua hi judairam sim topa khopakhat ming ania keriot hezron antiboka hazor antibokani joshua bung som panga changsom ni le panga khan kan muwa hemi khua tanga lo chuak hi ania moab ho kul nei khopui pakhat ani ti jeremia bung somli pariat changsomli pakhat atang khanin kan khetheya iswa zerti dang zong te chu galili dil kamlama mi vek ni nan langa juda Iscariota chau hi judairama mi ani hetia judairama mi omsun phatsan tu atang tlat si hi amakle bokani kan thia tangin judairam omzia chu Jerusalem lambial tina ania abial lian ber ania judairam an thena khan malama khang kan sei to heroda liana papa iswa tha inausen tha tumtu anausen laya tha tumtu athi khana papa te pathumin anin sema galili lamle galili chaklam jordan ral lamte le judairam ti khan judairam hi alien ber ania chu miram chunga judairam chunga mi chu pakhat chau zirtiratan khan lak ani veya adang chu galili bialama mi vekha anni chuan chumi ber pakhat chau lak le ngal khan an phatsan tu le iswa khal tua an tang le ngal hi engthil ngai tu thei tak ani galili nen chuan Israel ram chung tho ma ni se bial khan dai
ania Jerusalem lam Judai ram kan ti hi Jerusalem chu an mun pui temple thut mun le an lal te omna mun ania Judai Iskariot Judai ram mi om sun ber phatsan tua atang hian Judami puile an kho puile an sa khuwa Judaism in Messiah Isua an phatani ti hi akok thei hial ome Judai Iskariot he an tim tang kawong tu ani tlata lali suan ami je khesa a point ani mai thei tun lai tong suan thua ka sumlut an tiang si hi ani ome ama hi a poisa kolpo a tham ru thin ti johana na soi tlatani marin thiak rim tui to taka iswa ke achul khan lo sei sel tu kha Iskariot hiania enga nge he thiak rim tui hi duli za thumar khala mi re thein henan pek jok lo alo ti ani kha johanan helai thu aziak na chuanin mi re theite ahmangai wanga chu thu chu sei ani lawa ru ruania tangka ip akola achunga da chu alak thin wang jok ani tin atlip alo komen ani kha johana bung som pani chang ru ka kan muang khan lali su po hian khrechiang leya isu amantir ma kum khat vel laya khan zertir te hna injinga mi pakhat diabola anile ngal veinen alo ti dei to ni johana bung ruk chang som saria kan muang khan zanria nungan kil khan isu veilama ama nai bertu ania dinglama johan mangai johana a oma lali suan injinga mi pakhatin mi man tir don mi hring fapa hi achan chin an ziak ang tak khan akal don ani nima sela mi hring fapa man tir tu tur mi hringa chung chu apike chu mi hring chu piang su sela atana thazo kang ati khan rabi keima emni atia isuan ni atita ani kha ya Iskariot tan chuan achang om khel khol hle ni ma se zep lovin lali suan chiang takin soya abul nai berathu ni si kha aman tir tu atang tatlat ani chu isua alo mangai der le in abel nai tu taka alo tang ani ti na ani ang Judai Iskariot he isua an man tir kha o aman tir kha ain sir mema isua alo khal na tang kasum som thumpo puithiam lal tele upate apekir le a ti mathai hung somni pasari chang thuma kan huwa a top na chu arap thak ta hle maya ama ain ok hlumta ani kha le heng te hi tir te chanchin kan zir thei sin te loni sela chanchin dang tam tak ti lama tang le khabu sang atanga ziak soitur a omanga amaro chu chung jong chu kan khor sok man lawa atlang puin hei zirtir som panil te chanchin kan zir thei ni sela an chanchin hi zira har sat na chu an ming rungot po hi chanchin trajiak tu te hianin an ko dan po in ang lawa an jiak dan po in ang lawa hemi hi chumi chu aniang ti ang vela phua rem ngai te po a oma a har sa hle ani po ni se a hun arei to a chiang fak a han jiak om lawa mai ro chu a lis kan neya bible chumi ang chuan he kan kalpui ani pathianin arsia engkim azertirte annia anrong bolna a martar in an thide uveka an fak om hle an suan om hle a lali suwa an kumthum le kumthum ti velan zui kha ania chumi chung chuan lali suan ne in atana thi huam tur khop vekin alo tren suak he aro pui le ne lalpan kanzir lai malmin som sagro se amen